Достар, обзорда Genesis GB80 2020 жылғы осындай функциясы бар. Кам 65 мыңға барады ғой. Полная комплектация. Кожаный салон. Пробега 65 мың километр. 360 градус камера. Салоны. Қазақстанға дейін 65 мың долларға барады. Ассаламалейкум достар, Toyota Alphard обзорда 2015 жылғы 3.5 Limited, бесключевой доступ, кожаный салон, заводской левый руль, пробега 113 мың километр, push-старт, 2 люк, телевизор, капитанское сиденье, 3 электродверь. Қазақстанға дейін 30 мың долларға барады. Хабарласыңыздар WhatsApp-қа, Қазақстанға жеткізіп береміз. Так, Toyota Camry 2020 год, 3.5, бесключевой доступ, кожаный салон. Пробег 30 тысяч км. Эмиратская сборка. Люк, старт. Цена до Казахстана 32 тысячи долларов будет, без растаможки. Спорт комплектация. Toyota Sienna 2013 жылғы 3.5 LE комплектация. Қазақстанға дейін 17 мың долларға барады. Армянский учетпен. Кімге интересно, хабарласыңыздар WhatsApp-қа. Toyota Hilux 2021 жылғы 2.7 объем, автомат. Қазақстанға дейін 30 мың долларға барады, без растаможки. Достар, Toyota Camry 2018 жылғы 2.5 объем, япошка, панорама, кожаный салон, push-старт. Пробега 110 мың километр. Қазақстанға дейін 22 мың долларға барады. Без растаможки. Ассаламалейкум достар. Toyota Land Cruiser 2008 жылғы
2008, 2010, 2010 и 2014. Мына үшеуі 30 мың долларға барады Қазақстанға дейін армянский учетпен. Мынау 33 мың долларға барады. Mitsubishi Montero, 22 год, 3-литровый. Кожаный салон. Пробег 0. Signature Edition. Добрый вечер, друзья. На обзоре Kia K5 2021 года. Объем двигателя 1.6 турбо. 28 тысяч миль пробег. Панорама. Кожаный салон. Да, друзья, Toyota 4Runner 2020 год. Комплектация SR5. Кожаный салон. Пробег 25 тысяч миль. Люк. Объем 4 литра. Вот в таком состоянии. 34 тысячи долларов до Казахстана. Цена без растаможки. Багажник. Ассаламу алейкум, друзья. Toyota Highlander на обзоре 2014 года. Комплектация LE. Кожаный салон. Пробег 167 км. Тысяч. Семиместка. Машина в хорошем состоянии. С автозаводкой. Кому интересно, пишите на WhatsApp. Toyota 4Runner 2015 год. Объем 4.0. Комплектация SR5. С такими дисками. Кожаный салон. Люк. Пробег 27 тысяч миль. Машина очень в хорошем состоянии. Кому интересно, до Казахстана 30 тысяч. Ассаламу алейкум, друзья.
Toyota Land Cruiser 300 в салофане. Кому интересно, WhatsApp оставим сейчас. Выходите на WhatsApp. Доставку сделаем до Казахстана. Хайлюкс есть.